Sigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Maria Angela L. Angeles, Architect Gian Joshua Ocampo, Marites Eric Lely Brian Rivera, Nesitas Lopez para kayang safe travel, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Ian Lisel Bitog para kayang good health, Edgar N. Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con N. Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arin Neary G. Balingit, Rowena Dingan, Melanie Dingan, Mark Dingan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Jenica Galoso, Edison and Joyce Ann Galoso, Hermina Trinidad, Melo and Sarina Briones, Rosnelia Guanlao, Delano Malyari, Dali M. Yambao, Melo Campo, Carlos Miguel Arlas Datin. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lorin Hope Matito, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Ronald Gutierrez, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Marinicol Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Reynaldo Alviar, Babylin Gagarin, Joshua Sam Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Angela Gintu, Gemaline M. Garcia, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Melody Cristo Hale, Luciana Joven, Cheryl Bacani, Alma Di Macali, Ferdinand de la Cruz, Faustino Ibarra Jr., Mrs. Cheryl Yinluan, Reynado Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Bichico, Roderico Holgado, Aldous P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Odilon M. Escoto, Alberto and Ali de Jesus, Raquel de Jesus Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Madonna Pahita, Odilu Escoto. Yabe talaking kikatang panalangin ding donors tamo para king bulaning Disyembre. Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 03YMP, Winnie Josephson, Ferdy and Didi Soto Ermitaño, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Raul Ronquillo and family, Sally Capili, St. Francis Printing Press, Eliza Guevara, Luz de Leon, family of Renato and Gloria de Jesus, Consolacion Castro and family, Bernabe de Jesus family, Martin Joseph Mercado, Maris Mercado Nepomuceno, Julius Nucum, Terry de Jesus Ramos, Dr. Ricardo de Jesus and family, Almario Juan, Pat Mansbridge, Benji Garcia, Raquel Olalia Deirit, Irene Rivera, Peter Mercado, Lourdes 09, Paulo Bello, Pamela Gogna, Jessica Del Rosario, Joanna Bersosa, Catherine Oralba, para karing kapatid tamong mayangon na biye, manalangin tamo para kingalang hanggang kapayapan di. Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlindo Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marcianen Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dipna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honavi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Senaido Juan, Ricardo Senior and Euprosinia Leasing, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Ludi A. Maningas, Beatriz Mutuk, Ernesto Supan, Lorenza Ocampo, Filomeno Ocampo, Benigno Ocampo, Adelaida Ocampo, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Zablan, Leonor Yalung, Teresita Mercado,
Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalung, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalung, Maria Vicenta Rivera, Juan Adoracion, Eduardo Jaime Maring Oscar, and Virgilio Malyari. Bienvenido Euprosina and Beatriz Ocean, Arturo and Lourdes Santos, Aurora and Remillo Sarmiento, Baby Henson and Ben, Erlinda Mamangon, Herminio Careon, Maria Romero, Rogelio Soto, Marvin Dingan, Raimundo Soto, Miguel Dingan, Filmor Dingan, Carmen Cancio Yamat, Hipolito Yamat, Martina Cancio, Fortunata Sandahan, Rufino Cancio, Philip Cortez, Carlito Yamat, Beatriz Mutuk, Ernesto Supan, Eric Roque, Teresita Roque, Leonardo Maglaki, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Pete Bingham, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaze Zampang, Marie Renzi Taruk, Among Sison, Filemon Marina Katakutan, Bienvenido Senior and Sabelita Castro Rivera, Purito Y. Resido, Nacenciana Malig, Estela Lagamayo, Alan Guzman, Encarnacion and Ernesto Villanueva, Maria Gloria O. Pineda, Giancarlo P. Reyes, Lucita Yumul, Bernabe Yumul, Jeffrey Lennon, Alegria Lennon, Pasiano Lennon Sr., Nancy Lennon, Antonia Lennon, Abraham Lennon, Lucia Lennon, Leonora Naring Florencia, Guillermo Rivera, Rufina Rivera, Victorino Capili, Dominga Capili, Emmanuel P. Soriano, Pedro and Arsenia Maninang, Marilu Bungay, Chopilo Dumandan, Crescenciana Manalang, Reynaldo J. Flores, Renato Sunga, Jose Sigua, Josephine Pring, Anthony Sigua, Delphine Ambrosio, Crescenciana Ambrosio, at ding sa Blancaladua, King Purgatorio.
King lagyo ng iba, po ning anak, po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya kaan timurin. Luklukay po. Kaya kaban ning panahon ning Adbiento, ing banal na kapulungan, pigugunaman ala ring pangako ning Dios at apisyag ding propeta. Ing pangakong paralayang talapagligtas para king kapulungan ning Israel, ang maging Emmanuel nga nawari ing Ginoo at tiyubusal tamo. King kaganapan ning panahon, iting pangako mi paltutuya, kagum ning pusong mitmong tula. Pakiramdaman tayang matingid ngeni, ing pamipasyag, king pangabayit ning Ginoo. Ing pamipasyag, king kapanganakan ning ginutamong Yesu Kristo. Kanitang banwang ito, 5,000 dinalan at 50 at 50 abanwa, iba't king pangalalang ning yato. At 2,000 madalan at 50 at 7 banwa, iba't king maragul ayalbog. Inyanging Diyos, pislag ni ing pinanari bilang tanda ning tipan nakang Noe. At 2,000 at 15 banwa, iba't king pangabayit ng Abraham. 500 at 10 banwa, iba't kang Moises, at iba't king pamaglakoring Israelita, luwal ning Ehipto. 1,000 at 30 at 2 banwa, iba't king pangalan niya ng David, ang timong ari. King kanam 10 at 5 Domingo, agpang king ulanang Daniel. King kadinalan at 10 at 4 a Olimpiada. King kapitong dalan at 10 at 2 banwa, iba't king pangatatag na ning siyudad ning Roma. King 40 at 2 banwa na ning imperyo ng Octaviano Augusto. Inyang ing mabinugayato, mi biyebyeya king kapayapan, at inganak ning alanganggang Diyos, king kaburyanang pabanala ni inyato, king mapamakalulu ng panyatang, kay ba't nang mi pangagli king banal na Espiritu, at kay ba't nang milabas ning siyam abulan. At kay ba't nang milabas
ning siya mabulan, ning pangakaglina. Mibay tiya king Bethlehem ning Huda, king kapamilatana ning Juan a Virgen Maria. Kaniting kabengyan, mibay tiya, at mi katawang tao ing ginutamong Heso Kristo. Gloria in excelsis Deo. Ikang bukod kakatas katasa, Yesu Kristo, kaming Espiritu Manang, hingligaya ning Diyos ipa. Amen. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami,
iting kabanal-banalan akabengyan, birian meng mipasalan king sariling tune sa lamo. Ikaming may kakilala king misteryo ning sulu ng Kristo, keti king yatu, kamtan mi mo naman sana, ing kanwanan na karinbanwo. Iyo ing mabibiyang pon magari kagum mo king kametunganing banal Espiritu, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Isayas. Ding taong maglakad king karalumduman, may nakit lang maragulasala, ding manoknangan king labuad, ang kilaputa ning pisak, akasing dulong ning kamatayan, miyas lagad na king sala. Degulmeng lakwas sing bansa, digdagan mong laluing tulana, matutula king harapan mo, anting mo nung makanano lang matutula, ringking panahon, ning pamamupol. Anting mo nung makanano lang magsaya, ring migwagi, ning pirarakayanan da, ingasamsamdang pibanjan. Pablasang ipawud, apupusanan da, ing tambayok king pagora, ing pamarog, ning manalipos ta karela, pawamulangan sinintang deti, kalupaning depatan mo, kanitang panahon na ning madian. Pablasang ding sablang botos daring makigera, amamarap king labanan, at ing sablang susulod dang king daya mimansahan, madapog ang pong matampusngan king api. Uling ipanganak yabusal tamo, ing metong ayanak, ing metong nga nakalalaki, mipagkalubya kaya katamo, mipatong karing pagona, ing pamanibala, antiya Kenny, ing lagyong ibiera kaya. Makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alanganggang ipa, prinsipi ning kapayapan. Mali para na pong laganap ing pamagarina, busal ning kapayapan, alang kapupusan, king trono ng Aring David at king Kayariana. Patatagan ng pong patibayane, king pamanukom ng mga biran, at king pangamakatulirana. Manibat king kasalukuyan, ang gana king kapilanman, ing masigasig ng lugod ning ginong lubus mayupaya, daptana at daptana iti. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalitanan niyang bayong daliting Ginoo. Dalitanan niyang Ginoo meto labuad. Dalitanan niyang Ginoo puriyan niya ing lagyo na. Ihayagyo aldo-aldo ing kadigtasan na babiena. Ipamali tayo busal daring bansa ing ligaya na, at karing sablang tao ing sablanang mala.
Bustan yung imbanwa tumulaya, ating labuad magsayaya. Bustan yung indayat malat, at ing sablang at sukaya, kalugkog laking kapurian. Bustan yung gabu na ting sabla ng bunga, mitutulala, at ding sablang dutong ning kekawan, ikulyorang masikan, ing tulara. Kingarapaning Ginoo uling daratang ya, banking labuad miralya, panibalan ning meto labuad, king alang pamangabiran, o kumana la ring bansa, kambe ning katapatana. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, kang Tito. Ing Diyos lintad na naing lugod ang pongga na kana, para king kaligtas daring sablang tao. Ing grasya na yaing mumutos kay katamo, bata mong painggulutan ning marok, apami biyebye, at ing makayatong pamitaning sarili, at mi biyebye tamong biyasang mamigil king sarili, mipnong dangal, at kabanalan keti king yato. Kabang panenayan taya, itang mapaladayaldo, adatang yang mipnong kaligayan, i Kristo Jesus, a Diyos tamo, amaula at talapagligtas. Dinauning sarili na timong sakripisyo, alang-alang kay katamo, ba nakatamong at busan, king sablang dewakan, at gawa nakatamong metong abansang malinis ang maging sarili ng balen, at alanang pangimbutan, nunemo'y makarapat, king maya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pagdalara kayong balita, ama kaibia maragulatula, karing sablang tao. Uling King Aldoyti, mi bait siya para kaya kayo, ing talapagligtas, ayapi ni Kristong Ginoo. Ingino manatili kay kayo, At kaya kaan temurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. Me palyari karing Aldoreta, ing Emperador Augusto, mi pabaliyang kautusan karing sablang memalen ning imperyo, king palistara ing sarilira para king census. Iti, yaing kamumula na census, amerapat kanitang Isrino, yaing gobernador ning Syria. Inya ing balang metong, mintayang palista, king sariling balenna. Sinubaya naman Yose, iba't Nazaret, Galilea. Painturo ka rin Judea, king balen ng aring David,
ameyaus Belen. Pablasang iyo, metong yang palipi ning pamilyana at lahi ning Aring David. Meko yang migpalista kambe ng Maria, makatangunang mikasal kayo at miyaldo na. Kabangatilo ka rin Belen, mira singaldo ning pamanganak ng Maria, at bait ne inganak ng lalaking pangane, binalot ne karing lampin, at kinera ne king lalabangan. Paulina ning alan ng lugal para karela king pipaglayunan. Ketang dane ng itaning Judea ating pastul a magpuyat magbante karing kawanda. Kabudabud ing metong anghel ning Ginoo pepakit ya karela. Ating ligaya ning Ginoo sinlag karela. Tiblana la ning maragulatakot dapat ting anghel nga nakarela. E kayo tatakot pablasang ati kuketi. Pagdalara kayong balita, ang makaibye maragulatula karing sablang tao. Uling king aldoiti, king balen atibwa ning Aring David. Mibait kiya para kaya kayo ing talapagligtas ayapin i Kristong Ginoo. Oy ni ing maging tanda para kaya kayo, akit ye ing bingot ang makabalot karing lampin at makakera king metong alalabangan. At kabudabud kambening anghel lintola ring mabilang-bilang ang anghel ning banwo, pupuri laking Dios at ngaraw. Ligaya king Dios, king kamatas-matasan na banwo, at king labwad kapayapan, karing taong katulana. Iting maya pabalita ning kayakat ng kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Merry Christmas kaya kayungan po. Merry Christmas po. Pag masusyan tayo, mag-celebrate tamo. Pag masusyan tayo ing birthday, ing pangabait ning ginutamong Yesu Kristo. Nandin pisyag tayo ing pangapanganak ning ginutamong Yesu Kristo. Nung ikit yoret ang numbers, letang dates, buri nang sabihan ning pamipasyag tamo, dintang yat mibait, king panahon, king kasaysayan. Pamipasyag ito, king pangabait na, Paskong pangabait. Gagawan tayo naman ing pamipasyag, neng Paskong pangasubling mebye. Neng ipapasyagi itang amanuandang exultet. So, Paskong pangabait, Paskong pangasubling mebye, at inyang pamipasyag. King panahon at kasaysayan, dintang iya, nibait iya, ing anak ning Diyos. Makanano yang mibait. Napansin ko po ni aliwa-liwano talaga ring regalo. Ne po? At aliwa-liwala balot deng regalo. Deng regalong tinggap ko so far ating kaun. May akakit ng laman kilob nung may buklating kaun. Atin mo naman kaun, plastic yung transparent. Akakit mo na ing laman na. Atin mo naman regalo, basket yan. Po, makabalot yung cellophane deng prutas. Atin mo naman makabalot gift wrap, itong traditional gift wrap.
Atin mo naman regalo at tanggapan mo gift certificates la king SM. Metong lang envelope. Baluto ya pa yung envelope. Makabalot la deng regalo. Makanano yang mibait ing anak na ning Diyos. Ing ginutamong Yesu Kristo. Nanong pemalot na ning hapong Gino. Adwa. Simply mapakumbaba. Ing Ginong Diyos biryana ing makyabe king meto ketawan. At king pamakyabe na king meto ketawan, di natang iyang simply at mapakumbaba. Ing muna tandanan yapin ini. Ing Diyos make desisyon niya. Sarili ng pasya ning Diyos ing makyabe king bieta mo. King ipasyag na ing lugod na kaya katamo. Binalot ni ning lugod ay ni. Kapamilatanan ning ginutamong Yesu Kristo. Ing anak ning Diyos. Ing anak ng Maria at Jose. Makanano yang bibait? Simply. Lalabangan. King lalabangan. Eman bale. Eman klinik. Eman ospital. Alaman kumadrona. Mibait siya kareng pengaring mapakumbaba. Alwagi yamoy Jose. Eta mo man balo nung nanong obrana ning Birhen Maria. Anak-anak yapa mo. Karing simplit mapakumbabang pengari. Karing niya mibait. At keng meto nga ordinaryong lugal. King Belen. Baryo yamo. Baryo yamo ing pibaytana. Nano pong buri ng sabihan nini. Sabihan kay king amanong English. God's reign or God operates differently from human standards. Kaya di natang ang makakaro ating musikus. Kaya di natang dakalang banderitas ang ponglobong sasagana kaya. Kaya dintang ang makagarbo nung simply. Kanya na yung pinsan po mag-react po. Neng larawan tamong mal, lalo na keng birhen, as nung pangamal, deng piblasanda. Pakagarbo-garbo dala. Kaya tugma, keng paralan na ni nga pong Ginoo. As simply. Ikit ko nala pureng pisamban, lalo na king Europa. Barok! Arap na pa mo, as na neng kadetalye. Lungob ka, as nung karakaldeng dekorasyon. Mamangha ka, keng santing. Pero mabuburaya, ing parala na ning Diyos, simpliyang dinatang ketiking yato. Simpling pengari. Simpling balen. O yan ing standard na ning apong Ginoo. Ing standard na ning tao, bongga. Lavish. Mal. Nung iyamal, bala mo iya importante. Hali. Pero kaya kadwa ng paralan, ning panyatang na ning ginutamong Yesu Kristo, ning pangabait na ning ginutamong Yesu Kristo, mapakumbaba. Ninureng mo muna ng diling bisita, pastul, tupa, marinat, ordinaryo. Buri nang ipakit ning Diyos kay katamo. Kayang kapakumbaban, alapitan tayo. Accessible yun. Ingapong Ginoo. Anyapin may kiyabe kay katamo, mibay siya kay katamo,
ekeng meto nga palasyo, ekeng meto nga mansion, alikeng meto nga subdivision, kasi ren bayo kami lob ating gwardya, ating pamong ID, ali, king kapakumbabana, papakin na kikatamo, mas kinino, pwede yang lumapit, ingapong Ginoo. Aliya mo kareng privileged, aliya mo kareng atinan. Nune pa naman, borina, atagkil tayo. Alang ID, alang security guard. Pero oyni mo naman, ing burinang mensaheng ipayabot kay katamo. King kayang kapakumbaban, bisayang makyabe, kareng simpleng tao, kareng manwandang the least, the lost, and the last. Akagitan na ing paralan na ningapong Ginoo, king pangabait na ning Ginoo tamong Yesu Kristo. Biryan na makyabe ya, kareng kalulo. Kasi, oy ning misyon na. Ing misyon na itasla reng mababa. Pamingwala deng makakalingwan. Lingunan la deng mililele. Anyapin mapakumbabayang linob kingyato. Mibait kingyato. At oy ni ing sasabihan na kayakatamo, king ing Ginoo, pinili na, ing mibait king kayang kabubugtong anak, king ordinaryong paralan, king ordinary moments of life. At burina, tanggapan tayo nung nino itamo. Tanggapan tayo ing Diyos, king nung nano ing kabilyan tamo. Tanggapan tayo nga pong Ginoo, king panga-ordinaryo na ning biyeta mo. Oy ning panagkat na ning Pasko. Tanggapan tayo, pwede tayang tanggapan, mas kinino. Ing Diyos, ing anak ning Diyos, as simply at mapakumbaba o ordinaryo. Bali po, kita mo kailangan mag-makeup o magpabanglo o kaya may blush, magarbo para tanggapan niya ang Ginoo. Nune pa naman, tanggapan niya king baleta mo. At oy ning kakadwan ng anyawaran ning Paskong pangabayet. Alitaya mo tanggapan ing Diyos, king pamakyabe na king biyeta mo, nune ipamalita tayo. Idake tayang mitmong tula. At pagmaragul tayo ing Diyos, amibait busal tamo. Ngayon pong Pasko, ngayon pong magmasusi tamo keng Kapaskuan, pwede po sigurong idake tayo. Ing grasya na ning apong Ginoo, karetang dimut, karetang ala, karetang kalulo. Kasi nang gagawan tamo ito, gagawan tamo yung paralan ning apong Ginoo. Simply, mapakumbaba, ordinaryo. Talagat tamo, at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya. Dinalang King Banwa, ang pangyato. At kang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong aginutang mo. Pengagliking upaya ng Banal na Espiritu, may bait kang Nuan a Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete,
king katlong aldo, sinubliyang mebi, pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alanganga. Amen. Kaniting banal a kabengyan, magsaya ampon mitutula tamo, uling mibait yung talapangabos tamo. Manalangin tamo king ipa, apepakit king alanganga ng lugod, king kapaminataning pamitupod na king anak ng bugtong. Nga tamong makibat, Ginoo pakalulu. Ulitan tayo. Ginoo pakalulu. Para ka rin pamuntok ng banal a kapulungan tamo, lalong-lalo na impapatamo, ipapa Francisco, banking kapamilatan ding obra na, asundo rin kakalat ing maya pabalita, ning talapangabos tamo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo pakalulu. Para ka rin sablang anib ding banal a kapulungan tamo, king mabilog ayato, ban makapakirakela king tula niting banal a kapulungan, at magsaya ang tumulala king sala ning kasalpantayanan, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo pakalulu. Para ka rin sablang ima, ban atok yan ding alimbawa ning Nuan a Maria, amit mong lugod tinanggap king pungol a Kristo king Biena, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo pakalulu. Para king komunidad tamo, lalong-lalo na rin pengari ampon anak. Banding sablang familya, apakamalan ding tunay ng diwa ning pamami, ampon pamidake ning Pasko, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo pakalulu. Para ka rin kaladwa, ring sablang mekirake king tula tamo, karing Pasko ning milabas sa panahon ketiyato, banta masanda na, ingalang hanggang ligaya, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo pakalulu. Oy pa, tinubod me ing anak mong bugtong ketiking yato, tune Dios, ampon tune tao. Pigaganakan miya iting maula mong regalo, mit mong kapanaligan milang lalapit arapan mo, reting pamangailangan mi, king kapaminatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakon daon matanggap iya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes, sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri ang po ni kaligayan ng lagyo na, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ipami, makaligaya lasana keka reting ayin ayayampang mi, kaniting masusing kabengyan, at iting banal a pamilibayan lamak, king kapaminataan ng ningkalam mong pakalulo, sa upan na kaming lalong makapakiwangis, king ginuming Jesucristo ng anak mo, anong keno miyayagom ing pangataw mi, ilaning kadyosan mo. Itiyaduan mi king kapaminataan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At keka ang timurin, yat nayo ring pusoyo, makayat na nalaking ginu, pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o iba, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat ing saslag ning ligaya na, pepakilalan na ing sarili na, karing mataring kaisipan mi, king kapaminataning misteryo ning amanong mi katawan tao, ban mayagyag kaming lugod karing bage mayayakit, king kapaminatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos, angeni at atangalandan na ring tao. Uli nito kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa ating meto lelangan matampanakang pupurian, uling king kapaminataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pa banalan mo, alakang tuknang mititipon king banal akapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalise dawon miyampang iya, king ikaligaya ning lagyo mo. Uli nito, o ginong Diyos, kaniting bengi, ning ligaya, ampon kapayapan. Pagmasusyan miya, ing pangabait ning amano mong mikatawan tao, layon magsaya, king malugod aganakamo, lintoya busal mi. Inya ngening aming mapakumbabang manalangin, uli nito o ipaniga po mi. Palukob ampon pabanal mula king Espiritu mo, reting ay na darala ampon darawon mi keka, ban magawalang katawan ng pondaya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi. Amen, abilin ke kami, king pagmasusyan mila reting misteryo. At tatandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya, kinwanaying tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kwa na niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti
yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan, nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuana niti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, ami ibubu para kay kayo, ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniyangin ang gaganakan mi o mapamakalulong pa ing makaligtas ng pamaylas sa ampon kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye at ing pamaytas na banwo, at layon makasadyang salubong king kadwan ng panyatang, darawon miya kaya kabilang kapasalamatan, iting mabye ampon banal a sakripisyo. Balikdan meng mitmong pakalulu, ing ayin ning banal a kapulungan mo, at kilalanan me ing midawon king bieno, paulining sakripisyo ning kamatayan no, birian mo kaming misut keko. I kaming mi pasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmon kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang dawon keko, at papalyaryan na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kambena ning Nuana Maria kapilanman Virhen ay induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo no, kambering nuan mong apostol, ampon maligaya mong martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming merinan kasaw panalang patanat king arapan mo. O iba, iti sanang ayin ning pangasut mikeko, pasulungan na ing kapayapan ampon kaligtasan, ding sabla king mabilog ayato, pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banala kapunungan mo, akasalukuyan maglakbe ket king yato, kambening talasuyo mo i Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo pari ang pondiakono, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, at ding sablang tao ikwanang tinipon ning anak mo para keka. O mapamakalulong pa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo lang mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang kaya kami matula ampon memuna kaya tiking yato, malugod mo sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganga, king kapaminatan ng Kristong ginumi aking uli na, pagkalog mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapaminatana, kambena ampon kaya, kagum ning banal espiritu sablang parangalampon ligaya kay ko Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman kingalanganga.
Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipamiya chubanwa, isambal yung lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, ipaminpaning loob mo, ketiking yato at king banwa, ipaminpaning loob mo, ing kakanami, king aldo, ibiemo ke kami, king aldong at ipatawad mo ke kami, ting salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emo ke ipay sa ulking bukso, nunay kabusking maro. Ikabos mo kami, king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpag sa dyan mi, ing panyatang lang mit mong ligayan ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nunaing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabi sa kapilan man kay kayo. At keka ang timurin. Ipagit tamong ining mikakami atong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, diyang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. O Ginoo, ayak matampang tanggap kaya ka, dapat agkas may imano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ipagkalumusana king ikaming matulang magmasusi, king pangabait ning ginuming Yesu Kristo, king kapamilataning misang gimpanan mi, makapibiye-biye kami sanang mayap, ba kaming maging matampang miyagom, alang kapupusan kaya. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Bukas po ng alas 8 at yung pangmisa, Kenny, kay Batnanita Alana. Kayang December 26, 27, 28, Huwebes, Biyernes, Sabado, alang misang alas 6, 15 na ning abak. Kayang December 28, Sabado, ating misa itang usual 6 p.m. Makasaraya po yung shrine keng December 26 hanggang 27. Banganita pa inawa kami. Ang po pang dumano pala rin ng talibatab. Banganita malaos na lapin man makiagom keng bihe langanga. Po. Mimila talaga keni. At yung mga siguro lang naman napulo pero makalusot lang. Kaya ba't yan December 28, 29 pala, Sunday. Po. At yung tamang misang alas 8, Kenny, pero alang misang 5:30 ninggat panapon. Noon makiabe tamo king pamamuklat, king Archdiocese ning Jubilee of Hope. At may piling kakatamong shrine, may atong karing siyam pilgrimage churches of hope. So itang buong 2025 Jubilee of Hope dideklaranin ning Papa in Jubilee every 25 years. So ken tutugi kanyan ken 2050 nung mabiye ko pa swerte kayo. Kay ba't po kayong December 31, Martis, ing misa tamo alas 8 ning bengi, kanitaya-taya pagmasusyan ing solemnidad na ning Birhen Maria anting indu ning Dios. Yan naman ning solemnidad, kitang January 1, 2025, alas 8 ning abak ing misa. Kay ba't kayong January 5, alas 8 na ning abak a misa, yapining Epiphany of the Lord, ing pangapahayag ning Ginoo. Kanita tayo buklat ing Jubilee Door, ken king shrine, ing Jubilee of Hope. Po? Kanita tayo umpisan. Dengagan ng siyam at pisamban king buong Archdiocese, king January 5 la bagumpis sa pagmasusyan da ing Jubilee of Hope. At ating misa a particular para kanita. Kay ba't keng January 8 and 9, alam mo namang misang 6:15 a.m. Po? Uling ating kung gawan na obra, kaya bedaret ang technical consultants. O hindi po, yung namong proposed budget para piyestang 2025, ang po pang La Concordia, keng February 15. So, rendeng items, impamangan, deng religious art, devotional articles, deng stipend, o yan ang listahan, ang po pa yung presyo, keraklan karenti, pamietala. Inabi niya po yung liturgical supplies, ang po pa yung renovation, dita ka repair, kaya kakatamong rectory, ban kanita masalese yung kabilian. Ating total na is 1.3 million. So, reta pong pisikap-sikap yung salapiyo, ang popambarya. No? Make sure po, mag-donate kayo para piyesta, manyawad kayong resibo. Po. Nung kailangan ng resibo, kailangan miying resibo. Bang kanita, masalese, 50. Po.
Okay. Si Claude kayo po para king panalangin king Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balumuing ka na akong kailangan, ing ka na akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamaminatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mong sana ipagkalog ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabano misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamentuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi kingaldo-aldo, ibiyam kaya kami kingaldo ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami risala, mi kaya kantim pamamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaw kintukso no ni kabus mo kami kisablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo aking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, duwan ka karing sablang babay at nunya pa naman ang bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induna ning Diyos, panalangin mo kayang makasalanan, ngeni at king oras na ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. you reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. In heaven the blessed, your glory proclaim. On earth beyond children, evoke your sweet name. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. We pray for the church, our true mother on earth, and beg you to us from the land of our birth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Kay ba't na kayo pong binendisyon holy water, magpila kayong adwake ni detang bisang muma keng larawa na ning ninyo Jesus. Papagpilan nyo la po ring anak, payunan tala ring anak. Ingin manatili ya kay kayo, At kaya kante mo rin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingi pating anak, ating Espiritu Santo, Amen. Ingmi sa mayari ni umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.